Voter list lapen NRC along Karbi amen ke tok chok chedilo. Karbi Employees Association atum Deputy Commissioner phan pinpura lok ke pajil. Karbi anglong arong supi difolong Idul Adha katalon. Football ke pathu ke pachihung Japan Karbi anglong Morning Star Football Academy pen sai ke deng. Kardom Karbi prime time along peneli Villarban trophy non biotang ton pen arjek tha voter list lapen NRC draft along Karbi anglong asoramen jasemet Karbi amen asamisa dak pen ketok akili ki chok che pathak paipa inkore ECR ni Karbi Employees Association pen Karbi anglong additional deputy commissioner phan pinpur lopa jerdam posi cat news along biotana pale Karbi Chokomar asong mate Karbi Employees Association na kongchun bang pachatak alopen ladak kat news along birta nang kepalia tengke voter list lapen NRC draft alolong asamisa dakpen ketok joini Karbi anglong arat amen lapen akur ketok chok chelilo voter list lapen NRC draft aloke khe phat akinang sot alo voter list lapen NRC draft alo along men ketok chok che pulote angton loke chok cheji voter list ke paklang ke Representation of People's Act 1951 aron pensi paklang lo tapi NRC abang ke Citizenship Act atengsi paklang pon lo lahini ke khai kang themang thek lasi Karbi anglong arat amen voter list lapi NRC alu along ke tok pachok limji pulote English adak petse tok nang ji pusi pacetak alu along Karbi Employees Association at kongchun bang borsing teron pacetak Muslima khaya rong aje Idul Adha pai pai korai hini ani Karbi anglong arong supi difu masjid ahemalong talondun Muslim ang monggo chinghon seroy arong aje Idul Adha jai mek ateng difu masjid along atapner kebra achitim apor Morana Gyas Uddin Kusemi pensi rakats wazit namas pado Id arong aje along suri a Muslim jetong dun namas judde rakhi langkithe ke wanga joini apran kidam Kerala arat aparman Allah phan ardong halapodon tin a Muslim a hemta Id arong aje pen talon dun pusi kat news along birta nangli dokmuka along ta Idul Adha katalon birta long dun Football ke pathwa jutang ke padojia phan pai pai korai hini arni Karbi anglong Morning Star Football Academy pen difrong spialong mai pado Karbi anglong long football ke pathwa jutang pinchong nangpo ke pathwa hin kangthur ponjia phan Karbi anglong Tonamas Council pen ta unan nang chirap nang chitodunji Football ke pathwa tum keng op choi hai hui minta joplot nangji Karbi anglong Tonamas Council a CEM Tuliram rong hang Karbi anglong Morning Star Football Academy a mailong chitong dunsi laswalam ningji Kipathu ben si ham phangang bongmon samla pen kachingrita doji pada CEM rong hang ningji MSc Richard Tokbi Academy kongchun bang Bikrom Teron Miji Krola pen football ke pathaning ke tok abang phubang piatu mailong chitong dun Namalam sopor phan birtamo intoponik sina Come one, come on Grand opening of Bazaar, India. A shopping mall consisting of various quality of gents wear, ladies wear, kids wear, and tremendous quality of household items, accessories, etc. Main market
Old LIC Building, Karbi Anglong, Assam. Looking for your needs? Visit Bazaar, India. Please tap in Ishan Motors, a showroom cum sales point of Royal Enfield opposite of Langpi Dahangi Rural Bank, Dilaji Branch, Rongkhelan, Difu, Karbi Anglong, Assam. For more details, please contact 97748 73915, 7896 169021 or 957 988 008. और अभी एक और भूकंप 7.4 की तीव्रता का Wait lagi. Ahiring tangrak anlo. Ong dunga tuma pran kedam ta du uta haibo. Nonjong itong gehang bitch kimchi phansi jitam bomlo. Nangki pray to duklo. Nilita hemgimi kimbomlo. Sita lahayala men asapta nili mathate. Athema nili hemalong extra kipidundo. Athe nili hemgi kimalonge tata discount SD bar pensi kimponlo. Tata Discount SD Extra Safe Bar lagi texture a technical atum pensi Mesena Factory along Selampon lo. Lasi Tata Discount SD Bar ke kaita extra safe lo. Atorkimi Outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, Flax, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics, and grocery items are also available according to your needs. Atorkimi Outlet opposite Langpi Dahangi Rural Bank, Difu, Karbi Anglong, Assam. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi gulat along longpon ikji. Kang sirtang kejun alang tharwe alang theso alang kecu ajam tu Tharmit aduk Thelua kreng Chitronola Ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihanamo people tadbir talong bangthalo. Tezpur Karbi Locharlia song pen paipa inkora hini arni. Tezpur District Library asa Hemalong College along Menkachthap Atharia Samia Tumaphan Kangthum Karni mate Freshers Meet Padopusi Nilituma Pherangke Jason Inhika Timsalong Pirtanang Pale. Crazy Angdeng Tezpur Karbi Locharlia song pen kipado Chipachini mate Freshers Meet along Nogao, Jorhat, Golaghat, Dibrugarh Karbi Locharlia song missing Boro Nepali Locharlia song asong jatuk chetongdu. West Karbi Anglong District BJP Maipu Arun Terang Kong Chunbang Rudip Ronghang atum Alhuyaman Penchetong. Alang itu methang ke mangason ke papleng Japan Locharlia phan RD Pinang Jipusi Alhuya Lam Jiralong Ningji. He itu Karbi Anglong atmosphere breathtaking. Itu aparan satu. Laso hormuban makhadam pasti permisi. Dia harus datang si higher education, higher secondary level degree, open education itu perlu tampil. Ini tu harus dekat yang long atmosphere harus sama dengan itu perlu tampil. Usuma pengen. Karbi Anglong pen apherangke banghini Apurva Kumar Nath lapen Jason Inhia tumta Chipachini Mailong Chetongdu. Assam Sarkar Minister Barim Rupom Singh Ronghang Amithang Gari Pen Difu Kibang Pomahut Dengong Pen Dok Mokadak National Highway 36 along Chingkoi Pit Pusi Bukulia Penilutuma Perangke Card News along Birtanang Pali.
Nire tuma pherang ke pen birda kilong atengki West Karbi anglong Kherunia long ke pado party amai jut et pen Minister Barim Rupom Singh rong hang lapet alang lichor Lina Teron pi Difu ko chiwang bom hut den gaung lapen tomoka dak National Highway 36 along gari hulik ke janga jok AS01 S6571 Indigo gari chingkoi phetlu MLA Barim rong hang amithang se gari kewek bon ta kopai ke mi ajok pirang sotal on areng hu soselang posi birda long thu আশীৰ্বাদত আমাৰ প্ৰাণ যে ৰক্ষা পৰিল সেইটোৱে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা আমাৰ জখম হোৱা নাই কথা জখম হোৱা নাই Karbi prime time birta bangkila panslang ton paniklo dumi thakme kurang thu